Ježica v tej sezoni je pač pomladila celo ekipo. Iz ekipe so išle vse te igralke, katere so imele kakšne svoje savjetnike, botre in tako naprej, tako da smo praktično stali bez 7-8 igralk in smo se pač odločili, da v tej sezoni stabiliziramo klub in to se pač gre korak za korakom in verjamem, da bo to prineslo rezultate, če ne to leto, sigurno naslednje, ker smo v tem letu pač po dolgem času dobili i zdravnika, i fizioterapeuta, i tehnike ekipe in zelo spodbudnega sponzorja. Jaz se v tej priložnosti se zahvaljujem gospodu Izetu Rastoderu, da pod programsko košarko tudi novi upravi, da bojo ustrajali v tem, da se Ježica počasi vrne tamo, kjer je mesto. Kar se tiče plasmaja v tej sezoni, sigurno nisam prepričan, koliko v tem trenutku vredimo. Zaenkrat niti približno ne funkcioniramo tako, kako si želim, ampak jaz verjamem, da pač vreme dela za nas in da bomo čez kakšen mesec res funkcionirali, kako se spodobi in kako je pač primerno klubu, kot je Ježica v tem trenutku.